inkuba itagira amazi kubitiye Rayon Sport ihuye aho ifatiwe rwose ifatwa miri kubitwa ibitego bibiri ku gitego kimwe. Umukino ikipe yari yakaniye kugira isoze afazare iyoboye urutonde rwa shampiyona idatsinzwe umukino n'umwe, iri unbeaten, ariko ku mukino wa 14 rwose bikaba biyinaniye ifatwa n'ikipe ya Mukura irahondagurwa itsindwa ibitego bibiri ku busa. Ibitego yatsinzwe no mu minota ya mbere byashobokaga yuko yari kwishyura, ariko match irinze irangira ari ibitego bibiri ku gitego kimwe. Ekipe ya Rayon Sport yaje kuba rwose ikorwa mu jisho, kuko nubwo match ya mbere yari yarayinganyije n'ikipe y'Amagaju ibitego bibiri kuri bibiri, ariko ndagira ngo ngutangarize yuko nta yindi mikino iyi ekipe yari yaratsinzwe, ahubwo yanganyaga nubwo yanganyije imikino ibiri gusa. Ifatiwe rero ku mukino wa nyuma ekipe ya Mukura iravuga iti twebwe Mukura amahindura Mukura turakomeye, nago mwatuzana muri ibyo bintu. Mukura irayifata irayiniga iyihaga ibitego bibiri kuri kimwe. Ni match yari yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye mu ikipe ya Rayon Sport. Wenda mbere yuko twinjira no muri match tuyisesengura neza tureba ibyaranze iyi match. Match yari yitabiriwe na Perezida Jean Fidel ucyuye igihe wavuye kuri uyu mwanya wo kuba perezida, ndetse match yari yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye mu ikipe ya Rayon Sport. Kugeza ubu ngubu harimo Paul Muvunyi, perezida w'icyubahiro wa Rayon Sport, ndetse hari na perezida wa Rayon Sport Jean uyu Tadeyo nawe akaba yari ahari. Rero Rayon Sport yari yuzuye kuko abakinnyi bose bari bahari, na Muhire Kevin aragize akabazo k'imvune yaje kwinjira mu kibuga ku munota 34 uwo bita Jordan Nzawu Ndimbumba ayafashe Rayon Sport acenga ba Serumogo ari afata abasore nka Bansemane Mabre, afata umuzamu Kadim Diaye amurebesha wa muri Senegal, atsinda igitego cyiza cyane rwose. Uyu musore Jordan Nzawu Ndimbumba ufashe Rayon Sport afata abayobozi, afata by'umwihariko abakinnyi bari babanje mu kibuga, abereka yuko rwose karibure yabo no kubatsinda igitego byari ibintu byoroshye. Ku munota wa 43 batarajya kuruhuka ibintu byari bikaze. Uwitwa Niyonizeye Fred ku munota 43 n'amasegonda 27 Niyonizeye Fred afashe Rayon Sport ayitera igitego cyiza, ishoti ryiza, ishoti atereye kure. Umuzamu Kadim Diaye uba uhora arwana no gucleaninga clean sheet, ariko uyu munsi bamweretse yuko ibya clean sheet huyeho bidakora. Abareba bari bamanutse ari benshi bagiye gufana ekipe yabo kugira ngo iki gitego cya mbere kijyemo ku munota 34 bahise bagwa muri kawo. Akwa kundi umuntu agutera ingumi ugatumira nkaho uguye muri kawo, bahise batuza ku buryo buri hejuru rwose, baracanganyukirwa bayoberwa ibibabayeho. Ariko ku munota 56 bakiva kuruhuka uwo bita Faringanye kugeza ubu ngubu ufite ibitego 9 niwe uyoboye abamaze gutsinda ibitego byinshi muri Rwanda Premier League. Yaje guhita ashyiramo igitego ku munota 56, yongera kugarurira abareyo morale, ariko baravuga bati wenda ku munota nko 70 dushyizemo ikindi, ku munota 80 nta wamenya why not tutatsinda ikindi. Ariko batahiye igitego cyo ku munota 56 cyatsinzwe na Faringanye Mensie Professeur, ndetse uyu musore umaze kugaragaza yuko ari umwataka karundura, umwataka utsinda ibitego. Yari yujuje igitego cye cya 9 mu mikino rwose amaze gukinira ekipe ya Rayon Sport. Umutoza Robertinho ko Caravesi yari yafashe uwo bita Aziz Basane yari yamubanje hanze, ariko akimara gusimbura mu gice cya kabiri yese hindura imikino ya Rayon Sport, kuko nine watanze assist kuri kombinezo yo rwose nziza we na Faringanye.
Rayon Sport rero uti ikozwe mu jisho bombo shokora, nibyo ikozwe mu jisho mu nsina z'amatwi kuko ikubiswe umukino wayo wa mbere muri phase retour, muri phase resori. Rero bikaba bihise biha ekipe ya PRFC amahirwe kuko niramuka itsinze Amagaju irahita isigwaho na Rayon Sport amanota 2 gusa, amanota 2. Wumva iki kintu, irahita isigwaho na Rayon Sport amanota 2. ubwo muri phase retour ndagira ngo nkubwire ibintu tuzabona i Nyarugenge, umupira uzaba ukaze, umupira uzaba uri hejuru cyane kuko Rayon Sport izaba irusha PRFC amanota 2. bishatse kuvuga ngo ni match imwe yabahuza, ni match imwe yabahuza ya PRFC yayitsinda ikaba yakigarurira umwanya wa mbere. Rayon Sport yagira gutya yanganya umukino umwe, yanganya umukino umwe, PRFC yatsinda igahita iyijya imbere kuko Rayon Sport yanganya igashyira rikaba inota 1, yashyira kuri ayo 2 bigahita biba amanota 3, PRFC yatsinda bigahita binganya, hakaba hasigaye imwe gutsinda indi gatsindwa, cyangwa se imwe gatsinda indi ikanganya, cyangwa se na match yabahuza ikaba yabasesengura. Rayon Sport isaro ry'Inyanza ikozwe mu maso, ndagira ngo ubwire yuko nubwo Mukura yari yaratangaje yuko iyi stade ishobora kuba yuzuye, ariko twabonye yuko rwose bigoranye yuko iyi stade yakuzura match itabereye i Kigali, kuko stade ntago yari yuzuye rwose, habe na Mbappe ntago yari yuzuye. ubwo rero rwose ibindi tugenda tunagarukaho bigiye bitandukanye. Match ya Rayon Sport tuzagenda turebera hamwe ibindi wenda baba babuze kugira ngo batsindwe uyu mukino wari uwa nyuma wa phase. Rayon Sport muri phase retour isabwa gukora cyane kugira ngo ibe yatsinda imikino yayo yindi yaba isigaranye kugira ngo nawe yibonera amanota, ibe yanakomeza kugenda itwara igikombe cya shampiyona, kuko bo batangaza yuko ari igikombe bakeneye rwose, ariko bikaba bikomeje kugenda biyikariraho cyane rwose, ikaba ikubitiwe i Huye. ubwo rero ikaba iri buhite ifata imodoka yayo ikagaruka i Kigali ikaza kwitegura imikino ya phase retour, nubwo tutaramenya igihe izatangirira. Ikaba rero iyi ekipe iri no mu biganiro na rutahizamu rwose ukomeye Fatha, ejo tuzagenda nawe dusesengura tukareba uko ibye byifashe. ubwo rero abareyo aho muherereye hose mu nguni z'igihugu z'isi, mukomeze kugenda muganira kuri ekipe yanyu, munareba aho byapfiriye, munareba uko byakosoka rwose, kandi mukomeze kugenda mwihangana cyane.